Alhamdulillah. Malam Satya. Hah? Lada Pak Kadi Sajengkar. Iya, gelak pada grup Nogo Duo. Nogo apa? Nogo Duo. Nogo Duo. Nogo. Dua anu olar. Duo. Dua. Berarti olar dua. Telok dua lah. Ya. Buat terus katokil boy. Seron anu area Siapa lo? Pak Haji Gufron. Pak Haji siapa? Pak Haji Gufron. Bapak Haji Sukron. Bapak Haji Sukron siapa lo? Gufron. Alu along nolongi. Ya. Mbak nih nggak kasih long nolongi malu lo Mbak nah. Mungkin Pak Haji kalau pae helap kangko. Mak bisa kek. Bonjeriat pernah tamuyan lah Mbak Mina bingko. Masya Allah. Mbak nah. Jangan Ben Haji Sukron. Jangan jerial lebur baik im. Tada orang bodoh, tada orang tado disamaratakan. Belekan tada kaya, tada miskin. Kancan paling banyak cerpat. Aduh. Kapongan, ini landongan. Di mana ada laut, disitulah ada Haji Sukron. Jangan banyak juko. Kan tukang tebus cukup. Oh iya, jadi angkep lah. Apa bosa mundung. Baducuk noa mondung baria. Bajira kan bausa. Iya, pas. Bajira saya nepos cukup aim. Kok dapat nangi bagi ada nak cukup tak kena aja. Cukup apa di mana? Beluk. Boya pun dikenangan apa nih jual dan jaya tak kena. Iya mungkin kalau pai kan koim. Pernah torcatoran Neng Emina. Aduh, tahun berapa ya lawan kek? Wah, abis lah kok sampai lupa aim. Oh iya, nyaman lah. Berdacaan lama tidak jumpa, mesti akan lupa segala cerita. Wah iya. Keng tekanik sakone kan mesti beda kan ki ingat nah. Enggak. Kalau terberem pak nak kek. Wah, ki lamba ada kaloter. Tatemu tamu yang Emina kok kaloter. Boya cek nyaman angkok ring tak tahu no. Ada kaloter. Mungkin, mbak nas maktab. Ada ini tak ada yang ngajol mastak si bodoh surban, tunggu aci pas tasbih. Ya, harus gendengar ya. Mbak tahu ke maktab? Tahu. Apa? Kacamata lo. Bobon, satu kenengan, satu lokasi. Apa long juk tojuk bingkoim? Ya Allah, cak na kabur, cak na terowongan na ambruk emina ke. Ada bukti ruang kok saya berdiri saya bukti tamu-tamuyan. Tado, ada terowongan ramru ada. Aneh ya ya. Boboni aneh ini saya datang lah ya. Ya. Bu Tijo. Ya. Maksud cak namun masuk agen ting selek cak nage. Wah, selak ongko rame jangan kok juk tojo waci. Oh nyaman tor catoran dia. Tor catoran. Ka Masjid Nabawi. Nabawi sama wan jira. Nabawi lo tepaan ngala aing. Aing apa ya? Bo aing saya noma. Ya, ada sih gendengar ya. Bo apa? Kajabala Rahma tahu banangan ke? Ibu Toru aman Rahma ngala udu. Aiban mata norok beding nggak Barak lah. Siapa? Engkau saya nuangkong ya. Kita bro tetet. Ada Masjid Nabawi tak tahu, Kajabala Rahma tak tahu. Mata tak tahu aja yang tempat ngala udu ya. Maksudnya engkau, buat nak kantor catoran nih Mina kan? Iya. Engkau tanya asal ya ke? Maksud apa? Mina ben Mekah kemajau. Ya cuan Mekah im. Bagi cuan Mekah. Wah, cuan ki. Tak na semak. Ya jauh tak lecek ruah. Sing ngucap semak lecek. Lecek. Mun Mekah ke? Borok. Oh Mekah borok. Janua. Mun Mina. Hari ya Barcelona. Mina siapa? Dagang rojok. Ya. Engkau tanya Mina sini ngi Mekah. Siapa sih anu ka Mekah? Jangan kok tamu yang dagang rojok kira. Oh iya. No. Hah? Malam Satya alhamdulillah. Iya. Masyarakat Jangkar bisa diatur. Bisa diatur saya joget tado bodoh Pak Bapak dari Kapolres, bodoh dari Kodim bodoh, ben Koramil, bagian pelaut bodoh. Seru biru. Satpam. Iya, satpam kira. Satpam. Hah? Satpam. Satpam saja ke. Mun saspam. Sarpan wase disa wase nyotok anu nah. Aninir
Nyaman sarpan naninir barare. Ya. Malar moga komandan C2 paring anak beres salamet. Iya. Amin. Ternemu judu yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Warohmah. Malam Satya Pak Haji Sukron minta setong careta kangko. Apa? Caretana mengenai Purbo Rangrang. Purbo Rangrang bermana? Pada nak ketoprak Madura kek. Berma. Engkau tetia Indrajaya. Iya. Mbak nak teti Purbo Rangrang. Bobini. Bawa bini, engkau lalaki. Sih. Berma caretan. Caretan deh iya. Mbak nak bilang orang babini sesombong. Iya. Gondis. Heeh. Jago. Teguh. Taduk mandingi. Tadak nandingi. Pokok mungkin laki dia memberak duaan tak reken. Tak reken. Wah, jamu apa yo? Bab, Wah, Purbo Rangrang kok agelo. apa nak jamu apa? Mau ringi bawa curiga. Maksud benih teguh-teguh mana? Berma. Kolek na teguh. Oh. Sakte sampai tak baju laki. Wah, nanggeru je lah. Kan mangkan dari sakte na bak na tak baju laki pas asa somber bak na. Oh. Sa somber dah tahu. Berma. Hei, orang laki si bening ibumi. Ayo adu bingkok Purbo Rangrang. Mun mbak na menang kangkok tetitang laki, mun mbak na kalah tetitang moso. Ya, Purbo Rangrang. Pahlawanna orang-orang Singosari. Iya. Purbo Rangrang dari ke dia. Ini dia. Iya. Ben, Indrajaya kok. tak datang dia. Cok kok boleh langit ki. Yo. Anu apa dia? Boya bungkonang kok disa. Bola langit boleh bungkon. Boya maksudnya dengan kayangan kok wake. Ada Purbo Rangrang ngarasan. Berma. Hei orang laki, ayo adu bingkok Purbo Rangrang. Mun mbak na menang dek kangkok tetitang laki, mun mbak na kalah kangkok tetitang moso. Ya Purbo Rangrang, pahlawanna orang-orang Singosari. Ria. Kamera, action. Eksan, Mbak nyelok siapa? eksan tado. Mbak nama antara action mbak na. Bukan bon, kamera eksan. Nyari eksan kok. Ya, ada gendeng ya. Maksudnya bilang kamera action, mbak na keluarnan. Bo eksan apa? Action na gaya. Gaya gua. Engkau malah persiapan. Mbak na gending ngapuspo. Iya. Kamera action. Mon serena sereko ning Kak Mas. Mbak jari apa mbak jari ya? Hah? Beni action mbak na. Berapa? Mbak Marawirno tak Mararia kira-kira. Jangan gua aja nama dia nggak Wirno. Mon serena sereko ning Rama. Mak sereko ning tang nentok gen entok kentokan nentok gen entok kentokan tok gen entok kentokan Tadi nentok kenceng kamu nyitok kentokan. tadi njak nasi nebu Ajan sena bui bawa buang ngongoan. bareng Tok kentokan. Nyari saya nyaman. mon sarena kaula tak oning salah lopot nyon sapora tang nentok gen blak blak nentok gen trok trok nentok gen blak blak nentok gen entok gen entok tiada mak awak tanang ya Yang lah kenceng kamu nyi. patenang buat Tenang ya bawa buang ngongoan. bareng mah Bau telur bau telur ngepos mari ngepos buat nasi barang Ya. dong tak dung tang dung tak gendung Alhamdulillah lor. ya hei kok alhamdulillah Hei, orang laki sajengkar. Ya, Purbo Rangrang ngadepi mare aja muku kubima. be jamu nasi kabolo Hah? jamu nasi kajuoki yang kok orang saktero Hei, orang ngol-ngol. Anu? apa hei orang laki Iya. Hei, orang laki. Ya, adepi Purbo Rangrang. Mbok namun bisa menang ngangkok mon tua dadi
Orang tua nangko mun pas ngude genteng dadi lagi nangko. Marang kok adepi. Ben cetak gaya bos. Hah? Cetak gaya bos. Takut tsunami datang. Arya gendeng, ada tak tahu nih careta Arya. Apa? Bila lah ngadurus dari dojo. Len dongke. Ya, Indro Joyo turun nempak angin. Oh. Kok gak ono suara, gak ono wong iki. Coba ya, Madura. Monggo nire arwah dua naga arwah. Oh, Arwah iya. kan coba ya. Sapar ya. Halo. Oh dari Kayangan. Gimana sana ndak ada lindu ya? Hah? Bang, saya telepon siapa? Buru. Mak pada SMS buru. Cetak ke SMS. Arwah angin kok turun. Di mana pada Indro Joyo miss call. Ya. Dan kok amis kol. Cilabur ya kolek na rokok yang kui bana. Wah, gayan, gue kan celeng. Oh iya. Hei, orang bini senali betiratin. Beda suara, tapi orang ngetak tangale. Engkau tak kira tangale. Berarti ada suara situ bondo. Baik. Mantar ka radio wak naya. Mantar ka radio. Waduh. Berarti pada saktena Aja bengko. ngetak tangale. Ban mak nyengir colokna. Papakun, hereng laki mun bana sakte, ayo adu bingkok. Ban mak gelok gia. Engkau jago giar ya. Oh. Hei, orang laki. Mun pacot bek nala laki marap pangadep pro pandek sengko. Mun pacet na tengki ilmu nale, ayo kapia ilmu na. Sare Indro Joyo, orang sakti si dari Kayangan. Ayo sarengko. Purborarang, purborarang. Kak Mas Indrojoyo, panjenengan badalem aing nyaranya una turun. Buka anggi. Jak nuang kok cukup apa? Sare kalain ya sare dulu. Sari ada emak berarti bodoh aku ah. Boyo sare kalain. Padahal aku undang hari akan berarti orangnya pada dalam. Jak nuang kok cukup hias apa ya? Ayo, sare engkok. Mun bantak nangale, bilana ilmu bon sengkok. Tak bisa. Engkau menyerah kabona. Engkau mun tak nangale TV tak bisa aja. Oh, bantu nangale tak katang wujud. Ya. Ya, tanpa ni ilmu, saya bakal masuk dek kara kena bakna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Ampun atinggal dunia. Ya remangken imam es kep-kep. Ya, mak terkati ya bakna. Imara pada tua innalillahi wa inna. Jadi akan siaran dengan masjid. Iya. Menoreng soki. Semate soki. Semate soki. Iya. Assalamualaikum. Paranjing. Palanjong. Waalaikumsalam. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ampun atingkel dunya. Samangken cukun. Mak tak kira enter bakna. Bojar ngaruh speaker reporter. Oh corongan aja enter. Coba menring tade. Iya. Mun di masjid siaran. Semate ring tandi. Orang tandi. Barang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tinggal dunia sama kencukan nih buntu. Mak ereng kesraja dia. Gak tahu. Bondowoso umum mangaruh aim. Bondowoso. Iya. Abi tu ki kemasih soki kemasih miskin. Iya. Mun jengkar ke. Pada baik. Iya kalau nah. Amun kadejan ke. Angala tuh kalau tak tuli ongka ya. Nagar marepet petageran.
Ya, tanpa ni ilmu saya bakal masuk dekat bakna. Delimin, delimon, nong manok nong. But embutan. Tin cek tak kesi ya. Bila labut embutan lah masuk arah kena bakna. Padang angkau lagi. Tuh, Kak Mas. Ya, Panjenengan pasera Kak Mas. engkau kau bilang Indrajaya orang kayangan orang soce si tak pananggungan le. Indrojoyo orang kuning. Iya, Obu lancong. Lancong. Mata murka. mata murka. Songot manteles. Manteles le. Mak nyurngat. Indrajaya tak ada senyor ngat. Wah kau tuh kabelo kakapi. Tak usah kabel orang dia tahu. Ican Paji Sukron. Berema. Pak Martono mbian bareng ngasera imam. Wah, kura mak murah senyum gican. Pak Haji Sukron tahu cak engkau orang sabar. Yang kotok-kotok ka buaci. Berema. Kura buni murah senyum buaci. Harap. Kura bibir atas tak duka kaje bobo. Ban ya bos dari dimah. Dari pinggir. Ya mau dari ereng nggak kata tak noga bibir. Ngot ya bos dari aja. Persis polisi tidur. Baik, ada mak tak ada ngapa ngalaman nar. Akan tep. Bakna sapanya mana? Nyurngat. Bakna. Oh, Ban sapanya mana? kaula seka sampet purborara. Purborarang ada orang ngaratin le. Engki. Los ning. Engki. Sela alos koning. Cocok. Sayang sakonik le. Anapa Kak Mas? Di bak nama rang-rang le. Saya tak temua. Gigina le. Maaf Kak Mas nih kata pernah ki ntar ke Malaysia. Yeah. Jangan ntar nyari laku awalnya. Ntar kaki kira. Hei. Bakna cak na asa somper kangko. Engki. Sapa-sapa si bisa makala bakna tadi anggap na bakna. Engki. Engkau bisa makala bakna satya le. Betul ya Kak Mas? Apa ngawak namun kok? Iya. Tung tak. Tang nong 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 neng neng makin aprang prang prang gigi na purborarang geger setong tang tak tang tak tak tang tak tak tang tang dentok gendung plek apa lompat tuh na Gigi geger. bah cek emok kaki kilong kok pate Angkok mare mate ban gigi tolong karo mobilis kan engkok palang. mbak soro masang tak anda Ya njera angkok tahu kok badane Jember. saben nae mlaki tadi ngone ing bengko na Iya. lengkap latas bebo Ya tak boleh nim. tak wo tak bareng pare karo mok kaleng tak Mapan, mapan. bo ma pade karo mok kaleng tak kok bersih bon kok eman Bu maksud tak gigin? gigi ajaran Gigi rantah. Bibir tak mau kenengan. mata nama kenengan Iya. aprang dung tak tang nong nong neng neng entang du entang tak tang tak tak tang tak entak tak tak tang dor entak tak 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 dor du gentang entang du dor nong 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 ne Jadi marah bodo anu aku plo. ladina demo de Kan angko ereken dua nugo wah. dung tak dung tang nong 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 tak tak tang dung tak tang tak tang tak tang Kak Mas. Tak kuat kaula Kak Mas. hah Tak kuat dong kula Kak Mas. berarti bana menyerah kalah le Tak kuat Kak Mas. tak kuat ka ilmu Indrajaya Celo. ada ilmu celo Dia Kak Mas. ban mak nyono toju deh mas Engki Kak Mas. mati mun sat ya bon deh mas Demas Engki Kak Mas. bakna satya kala mak coba pagi Tak kelar celok cekak Mas. menurut tencina bakna le Engki Kak Mas. sapa si makala bakna tadi yang kebenang kok Engki Kak Mas. bakna anda apa jagang kok satya Punten Kak Mas. purborarang Kak Ento Kak Mas. anda apa anja Punten. mak kurang ajar ban le ha Tolong ya. Mun tak seneng kacaritan ini kan ini kak ECD, jual. Jadi tolong dek tentaritan jengkar, cak tolong kentoran ini, maaf ini. sing ngentor siapa Mari jengkar. bonering jengkar sing ngentor bakna Apa? kita gewek ne bentong pun kok tak nemu pokol Maaf benih kentor kau le bentong. Tina anda banja Punten Kak Mas. anda banja le Punten. engkau orang sabar bareng malek engkau alam arabana le sampai engkau acarok sampai engkau ngocol ilmu sampai engkau aro adina ibu pasti ada badan jangkauan tanda kasar cok please engkau
Diam, engko menengeneng benih betai. Iya. Sambil kutet ngaria. Teguh. Kaleng ngerti temu. Mana kau nanti anu siapa? Indrajaya. Indrajaya mana? Engkau. Yes. Ba nanti dari desa lo. Engkau asa somboro. Marah kas mukul aja. Bala dari desa sia. Hei, orang-orang sebodeng kita sebumi. Ayo, adepi kok Purborarang. Mon mbak nakala tetitang moso, mon mbak na menang tetitang lake. Larembi poler wayo. Ya, siapa remi Di mana mana Indrajaya numpak ambulan? Berem. Kaneng kok jadi ala. Tolong, dok penonton cok main laser gi karena nikah teknis. Oh, Numpak apa aja dah? olar. Mak numpak olar. Oh, maaf tak balik buntaon jalan. Berem marah aku teknis. Lopot ru kaburu. Oh. Hei, Baci. Bah, Siapa? Purborarang. Hei, Purborarang. Pasera ajunan Kak Mas. Tak tahu kan kok? Punten Kak Mas. Engkau kan Martono. Bah, Indrajaya. Ayo, engkau Indrajaya. Kak Mas Indrajaya. Iya. Tanduk kakanto beda pun apa Kak Mas? Engkau ngiding kabar. Engki Kak Mas. Bek naria pacet bengal. Eki. Sapa sih bisa makala bekna. Eki, Kak Bek naroa bakal detiang kebenang kok. Duh, Kak Emas, kau lampon poron kampian Kak Emas. Bok pona apa Kak Emas? Apa wakna? Aduan mata kerbadan sampai limusin apaan pan. Ati nafsu. Maksud kok asapora maleta epokol. Asapora biasa aja apaan pan. Tak nemu kenangan boleng kok lah. Kok nafsu ya. Ki kaula poron Kak Mas. Hah? Poron. Bang, bah. Tanda lu nun dulu. Janda ya. No, to dulu. Hah? Kak Mas. Baan tadi amun tanda kan kok. Jadi mas. Engki Kak Mas. Orang ngaratin. Bah, ada ubu. Nah, Jadi, bojok berotan Pak ngabasa wana. ya ada di mas, ada ubu ni mas. Iya ada Kak Mas. Ibu dia Mas. Ni gue burcak. Ibu borot apa ngabasa? Ya iya mas, burcak. Bah. Aduh, Purborarang. Purborarang. Engki Kak Anda Mas. na benten ni mas. Punten Kak Mas. Canda lungkok mugola. Engki Kak Mas. Bangkok mugola ko engki. Bah, ndak kok. Bah, tanda lu Yanten poron Kak Mas. Bah, engkau bila mugola. Oh, dis pertama. Badis kedua. Dis kedua bektona ndak engkau lah. Ah, itu ngalak nyaman, nara. Siapa sutradarana? Kan Ingsun kan? Si ciri tak kalah kapak Ridwan neng. Ar- Gede. Kan? Bada tamoy. Hah? Bada tamoy. Hah? Tamoy. Oh, ban tolong bau ya. Baru mga abis kacolok. Imam. Baan maabit na kabun ko. Baras baan. Iya boros. Ang ko karong nga baan. Oh ringin main gabung ko. Ya, ba nanti anak bermamiki. Duaan ke. Olen ba barama. Oleh nama komak. Ya, Ria Martono. Ba, Martono. Baras. Ya ya. Ang ko karong nga baan. Ko kalak kabun ko baan. Baan matada ke. Yang kau pada budian. Botin na baan. Budi-budin na ra. Iya. Hari kenwir nunggu. En main kabun ko. Dina lain hari lah. Kikin marang rangun ke. Dina jantar gigi lah. Saya ngain main nungku. Engkau bengkau bakun di desa. Dak borai pasar. Nor ojek. Bal mun gabung gua ya dia bu. Terus denjo. Iya. Ada denjo. Lah malaria mas. Apa? Atabunan. Apa dari mana dia? Engkau nyari bo anjat bi imam. Apa?
Syutingan nang kok. Bisa apa? Bisa apa? Handayani. Lagu-lagu kek. Lagu-lagu Iya. nyanyian nah. Nyanyian Kucing Garong. Bon melodi ria. Bi mulut Arya musisi entah ada melodi ria. Terus Sati yang kok foto musisi. butuh musisi. Engkok apa engkok? Ban kalau tadi musisi lu. Iya. Terus? Kedua ya. Wajar nalarang kek. Iyalah. Melodi gendang. Yuk. Yuk. Penyanyi nengkok. Judul lagu nah. Kucing Garong kok. Oh. Kucing garong kan? Yo. 1, 2, 3. Toraret teratet tarerorero Long kularis dari Bapak At Musahra. Abok tau bang 500.000 rupiah. Beras setengah kintal aganding penang dutondun. Ini marah pada lagu Kucing Garong deh. Atang gentang-gentang. Mbak lopot melodi. Buat nggak saronin. Iya tak tahu nuku anu melodi ya. Melodi buru gak saronin, Ban. Engkok drumbin lah. Iyalah. Mbak melodi. Yuk. 1, 2, 3. Terang dang 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 dung nang nek ding tek ngeke ding ding neng nek ding tek ngeke ding ding neng ding tek ngeke ding ding neng nek ngeke ding ding neng nek ding tek ngeke ding tek ngeke ding ding neng Ibarat tapi lo. ding neng nek ding Ibarat tapi lo. tek ngeke Ibarat tapi lo. ngeke ding ding neng Ibarat tapi lo. Dia tak melo apa? Tak melo aku ah. Arya nyanyi Kucing Garong. Ya, ngekek ding ding kuai, ngekek ding ding kuai. Di barat tapi lo. Arya sal budra. Marah. Marah. 1, 2, 3, 4. Weng weng. Weng weng. Undi. Weng. Undi le. Undi anga. Guring. Hah? Guring. Kacemuran. Buat mata berdionde. Di mana pada lagu Kucing Garong. Jogesis. Ya bisa sepul wong. Kau ni termian anu nengi petapsiun. Undi. Engkau tak tahu cak musisi. Aku ketukan. Berema. Ndak iya ya. Arah dari gendang ada. Tuk. Jreng. Apa renganan? Baru kompak. Tak apa lah buatna. Mana? Yuk. Tuk. Jreng. Tak deng terudung dong tak deng terudung dong tak deng terudung dong tak deng terudung dong terudung dong Pakcik. terudung dong Sahur. terudung dong Pakcik. terudung dong Anak. Ang mas lah. Apa wan? Kucing Garong. Mau pada Kucing Garong tek aja no wasaan apa? Tinalang kau nak buat lah. Ya. Tang dendang tak Langsung lagu dah. toraret teratet tarerarero Kelakuan si Kucing Garong. Pampama pereng taleng. Menam daun marongki. Lopot ya. Kucing Garong kok pamak pereng tale. Benar nyanyi. Yanon. Benar nyanyi. Oh, rama. Pampak pereng tale. Yo. Bitong. 1, 2, 3, 4. Gendang. Kelakuan si Kucing Garong. Mon pampak mak pereng tale. Oh iya ta. Tanoro ya. Mana ini? Martono. Nah. 1, 2, 3, 4. Tang dendang tak dendok gendong tak dong gendong tak dong dendong tak dong gendong tak dong tak dong tang dung tak dendong gendang Sapanang kamaan di tarnya. Angelang malah buana. Jadi
lampun sapa nang kandik tarnya jadi. Ya tempong sapaan di ruah. Jadi apa ada jadi ya? Ada buat tak tahu nyanyi buat nada ya. Mbak nyanyi mun ada artis dari bela umat tahu. Buat na iya iya cakna suruh melodi ria suruh nyanyi. Engkau berak apal ka kucing garong nggak berak? Tuh dus ka kucing anu apa lah. Siapa? Toraret terat tereraret gula kuan Ikuti garong. Garong pon beda budi. Dimma. Dua. Oh. Nggak ada. Cewek kok buru ya. Buru. Tak nggak boleh. Berarti mios kakak di majunan mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam kalau payah tak nyelok salam kok. Iya. Assalamualaikum. Oh, kula kadibien, Cak. Enten tak sobung bareng kula. Mbak, asma nampian Mbak Sera. Ngiba motor kula, Cak. Mbak, saya tanya motor rasa apa? Empiannya mana? Siapa? Oh, empian namanya naga compok. Compokan kula nang Banda Besa, Cak. Oh, ada sela orang ngaratin gopeng ngagopok. Wah, Go. berani bonim. Selamat malam Mbak. Pujang kula, Cak. Bo. Mau kemana? Ya bosoki kula pada barengan apa? Bo maksud tampian antara ada emak. Kadibien kula. Bo empian andi bekal mian. Ah, bapak kula pon sobung ngomor, Cak. Duh siapa saya tanya mama? Nah. Keadaan mbak? Andi bekal kok bapak anta ada umur. Mbak, saking pundi? Oh, kula benih artis, Cak. Tak ngerti coba, Jak. Tak ngerti coba. Bian ka mau mbak. Tamu kula kanja. Di maksudnya gula tanya kopok aku pengen. Oh, are satom pian mun kacompok aja. Ada pun kopok nggak kopok dah. Apa? Tunggu na letu. Barang mah. Tunggu tanya kopok. Was? Ada satu mun maina. Ada saya nyaman kibo kabudian. Apa mah? Perkosa. Coba. Ria. Hah? Hari yang ngiding. Boy perkosa sama anu. Mau perkosa buru. Saya rasa terok kampian. Wah, aku mau boleh. Pajelak. Berat. Pak, Jadi- nyaman apa Sera gua? Pian saya nyaman. Si ganteng coba tanya aki kareng kanja mas sampean ganteng jampian pon kelpong, Cak. Ayah dia ada saya nyaman kibo kabudian. Heeh. Tekuk colon pentang was. Coba. Ay, normal. Penang aja lo ngiding. Magel lo. Tore mau coba. Boy. Ah, Coba pentang aja colon. kampian kula nih kaki pujang, tak terok kampian. Wah, biar dia pentang aja colon. Ai, pak kula pon sabung ngomor pian kopok. Siapa nanya pan? Ai, sela mama entar ka mama. Iya. Hah? Tahu mau dibeli beser? Sanapa? Yang ngiding. Bocane Wah. berpese sanapa? Ada saya nggak sibinin saya ini lah. Tahu raya. Biar sibinin saya ini, bakun kopok. Ai, kula compok benda besar. Mun entar pon tak apa, Cak? Saya ini gelap beri beser kan kok. Barang pakai. 500 bagi siapa ya? Bagi kula. Jelas kaya. Hari. Mbiar mun tak kopok, cepok mah kopok. Nah, Basena apa, Cak? Kula perak keje, Cak. kau lah terkenal lawas ya. Sia masa, Cak? Ambil mata bola mulai gelak. Jok rasa rana ya. Kula mon pon abala, Cak, terkenal pon mulai gelak abala, Cak. Mun pada kenal kan nyaman kan ya. Mak tak kira gua. Terkenal lah kok. Iya, makin terkenal lah. Ngari ya mending terkenal lah. Saya rambian Mbak. Nyaman kula. Engki. Santen tak kok paniser. Yanten tak apa. Bom, pon, Cak. Ya, kau lihat aku apa? Si ada tak kalah kambing kacang. Bakal nemu bakar ya lah. Timpang imam gua. Ring bini hormati. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Anak Pak ambian. Benten terus imam. Anak apa?
Anapa? Terus ngai ngomong itu tahu lo. Ajar orang ajar. Hah? Oke. Mulai gelo-gelo pun tak regoi. Hah? Mungka-mungka nih kamu naca cepat tepak jaban saromban aca-aca takkan dapat sopannya pareng bini bon saromban. Kasaan. Ya, entah kek. Bok lah bila bok nih kosot pepen. Jelas kayak gosot. Koro buru. Bakur cakur ya denger biru dengeran. Bah, entar kula terus kenalan Mbak. Saya Mbak. Zailan nih, Cak. Kaula jai langse. Jai lantong. Jai langkung. Mbak jai langkung. Anu mau buruan kok. Ben nyaman atau jai naik. Saya asli. Carmila, Cak. Oh, kaula Karminto. Karyono. Kare tolanga. Iya. Mak karito lang ngarang. Ada badannya pesap. Sesli. Saya asli. Jihan. Kaula Disto. Jiman. Jidur. Boh, mak tidur ah. Pabulan ada nemu jisto jisman. Dia jidur. Nyaman gula intan, Cak. Anapa ambian, Cak? Hah? Nyaman gula intan saya asli. Ah, dia suara nyanyi. Intan. Oke. Saya pernah masuk kasede. Susah deh. Sidi. Sidi saya bunter. Kede. Arwah saya mau jual. Iya. Pian mun betul-betul intan. Oke. Pian kau tua nyanyi. Wah, pera nyanyi, Cak. Dangdut. Dangdut taoning, Cak. Pop. Tak hafal, Cak. Rock. Sajon tak bisa, Cak. Bosnya bisa nah P3. Nah, ngakan gula saya bisa, Cak. Terus Tedung. nyaman dia. Iya. Nyaman si laki tak kertengkong nyari WC dia. Suara nyanyi tak tahu. Tidak tanah tak pati tahu. Kalau buat masak, Angus. Tahu kasih lagi nyari apa man? tak tahu aja. So sami soroka atnya saka anu ka songay. Iya. Tak lopot sabun ngaltok. Sekaan hilang. Mpian bisa nyanyi. Bisa, Cak. Tore pun tak Cak. Judul lah. Suara hati. Aduh. Area sip ya. Lagunya dari Evi Tamala. Bentar. Enggak apa enggak. Sek-sek. Siara kilo. Tamburin. Siara kilo. Siara kilo. Tin buat jamu emo ya. Hadirin, inilah lagi ya. artis dari Melodiria yang didatangkan dari Handayani Record bersama Jeng Intan, bersama suaranya Suara Hati. Tepuk tangan. Tang dun tang tak tak. Abola mon pon ngantang aja. Tang. Mon pon ngantang abola. Bangki. Bangki. Ki buru rabon. Nah, Ki buru. pon ngantang aku lah, Pon. Tang dun tang tak tak. Dun tak tuk tak dun tang tuk tang dun. Dun tang tuk tang dun tang tuk. Dun tang tak tak. Dun tak tuk tak dun tang. Dun tak tuk dun tak. Dun tak tuk dun tak. Tang tak tak. Dun tak tuk dun tang. 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 Dun. Patok. Biar nak nyanyi apa macam kamat. Kula kan pon abola. Kula kan pon abola suara hati. Mungkin bakal keluar suarana. Boh, minta bakal luar. Judul lah. Ketip. Abola. Oh, area dusir ya. Siap. Nih kok nempok aja, buat demak abang aja. Nah bagi bentar wah. Hadirin, suara hati gagal diganti lagunya dari Mickey Z, Sakit Gigi untuk Kandang. Tang dung tang dung tang. Tang dung tang dung tang dung tang dong tong tang dong dum tang dong tong tang dong dum tang dong tong tang dong tong dum tang dong tang dong tong tang dong tong tang dong dong tang dong dum tong tang dong dong tang dum tang dong tang dong dong tang. Saya Ban nyanyi. bila saya kandang ah. Marialah, Boh. Wah saya nyanyi ya. Marialah. Wah Judul apa? sakit gigi. Aria nyok-nyok. Aria nyok-nyok kok. Ya, Arya. Wah tak nyanyi ya biar mata gigi ente nyok. Baik. Hati ya kepak. Bocah nong kok bareng mah. Iya mau beraan lu mah parlo. Enggak. Si. Patau kan online.
Ya, sentar ganul-ganul. Lagu apa judul lagi? Diguyur hujan. Oh. Yuk. Apa? Diguyur hujan tengah Diguyur malam. hujan. Oh maaf para haridin. Ya, Hadirin. hadirin. Maaf para hadirin. Hadirin toju ibaba. Haridin. Ada sekali ada. Yuk. Dang, gendang, gendang. Wah, nyanyi apa berapa ya? Apa jan kok? Diguyur hati. Anu, Diguyur hujan. Iya. Hari atong kelep mikil. Mun ku mikir jangan nyanyi. Ari ating mah penting jangan ngomik tawong ko. Nyanyi. Gua nyanyi. Apa judul lagi? Judul apa lagi? Judulnya apa? Pasrah. Pasrai. Tang dun tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lagu terakhir Pasrah untuk Anda. Tam dum tam tak tak dun lo tak tu tak dun tang tu tang dun tang tu tak dun tang tang dum dum tak tak dun lo tak tu tang dun tang tu tang dun tang tu tak dun tang tang dun tang tu tak dun tang tang gung du tak tak dun lo tak tu tang dun tang tu tang dun tang tu tak dun tang tang gung du tak tak dun lo tak tu tak dun tang tang gung du tak tak dun lo tak tu tak dun tang tu tang dun tang tu tak dun tang tang dun tang tu. Ibu sing ngandang bila. Sing ngandang. Sing ngandang bila na. Pasrah. Judul lagunya Pasrah kan? Tak tahu pokoknya tina laki lah ada gendel lah. Bagaimana rabah jadi ya? Enggak boleh apa? Pasrah. Iya. Lebih baik ruah. Bojir ya pasrah kok. Bawa pasrah saya tina lagi wala. Iya lah tekan atau le cukup lah pasrah lah tina. Laku nama ceng boleh. La oleh tak oleh. Lamben aku, lamben saya gelak. Ya Aja, kan Pak. pula mi penteran nyanyi. Itu bunga suara hati. Biar pengok. Iyalah ada orang. Apa wan? Demak. Maksud saya apa? Terus ke? Hah? Terus ante lu anun siapa aja dah? Tanya Kim. Tentang. Ya tanya aku lah, Cak. Nyatanya apa, Ben? Kula nyak tanya akan pian, Cak. Saya hanya Martono ke emak, Cak. Tiga bosan ke Pak nah. Pana sera. Pada tiga. Kamu pana kula. Aniko. Kula nyak tanya. Saya Gua tanya ki lu Pak lu. Dia tanya Pak dan tanya ki. Tiga nanya Pak nomor Tono. pana sera. Pada tiga. Kula apa adanya mana? Kan cek kan pada tiga kan Niko nak. Sorry, Cak. Bapak aku lah benernya mana Martono. Martono lempo. Aniko. Martono koros. Oh, bada Pak lagi. Bapak aku lah sabu ngomor, Cak. Innalillah. Pak nama Mate te. pan. Hah? Mate. Atau nama dia jero kata jui kau pun. Baik. Mak sero kata cuy kamu. Anu cacing mancing rekan dindatin. Coba kata Jui. Ya ampun berak. Asal betul nanti. Kemambun. Seleka. Kemambun. Arya seleka boleh cak ampun aku boni ko. Kemambun. Ban kan embun le. Hei. Amit. Hei. Ya. Mak cop. Rasa stroberi. Ya. Cobalah ya. Jenjok ya. Apa tak anda man. Kula nyak tanya akan pian kok, Cak. Oke. Tanya Mama Martono ke emak. Kain toh. Nikah. Oh, keneka. Kenapa dek? Wah, kula nggak bisa kinengnya si Dina, cek genteng ngajak. Close up lah. Iba genteng. Nggak bisa kinengnya macet cobaan, salah coba lonyo, Cak. Boh. Dain alonyo. Dain. Benih. Kenapa dek? Kiki nalonyo. Engkau tekan apa coba? Engkau tekan apa coba mama nah. Tarik. Ya, mai kalau nyolonyo dia. Mak Buat kau modal engkau tak kena apa-apa enggak. mak kau ngakom pian kula nanam pian. Kolam pian anak anak mik pado mik kula ya kau nanam pian. Sia. Arya saya ini nih benih dah. Apa? Masa tangan anak kalau pakai kapan? Mata epek keredoin badan apa jangan gila dong. Sia jatuh naring tuan ke mainan. Boleh tekan apa coba? Ring tuana, Serah rentan Ya pian. mah terlalu. Sia mata pikir cangkem mah bodoh napena. Anak apa sana? Terlalu.
Ari ya mak ring tua kagen mainan. Keni kok canin anak jengkar lek. Kenapa? Buah salak, buah kedong-dong. Kenapa? Selak dong. Pada bayi, Cak. Pada bayi. Strawberry, mangga, apel. Sorry deh, gak left. Stroberi rasa nanas. Pas. Nyocok. Wah, Ya. Stroberi rasa tomat. Pas. Sorry deh, nyorngat. Bah, mak berian kangkok. Stroberi rasa kepompong. Kenapa? Sorry deh, kelpong. Stroberi dimakan inol. Terus? Sorry deh, kanol. Ya. Benih kanol. Lenyi. Tina saya terus lagi. Kula oning pon kasanya man martono, Cak. Oneng pun kasih martono. Oke. Masya Allah. Kula terus kenala, Cak. Hah? Terus kenala. Siapa leknya mana lek? Kula Vera Jamalia, Cak. Siapa Saya ini. Ya. Betul paham? Benar tanya. Engkau dari dia ngeding. Siapa Vera, lek? Vera Jamalia. Mbak bener dari gopok. Siapa ke? Mahato. Bocok jauh nanti bawa aja dah. Maaf, saya nyaman mbak. Vera Jamalia. Siapa ke? Hasan Musahra. Matar ke as atra bawa. Jadi Ati. dia. Sendi bilau diri ya. Hati ya tak tahu ada, nada tak tahu anon kok. Cak, kula kan terus kenala bimpian, Cak. Oke. Kula terus nyara kelakuan, Cak. Kempang. Bapak remah ke? Bapak remah ah. Benengan ya. Bian kacompok gi. Oke, Cak. Jadi Jatuh nak geluk buduk nuan dia. Marah. Takkan dah bagi orang jak geluk tibik ke. angko tak tapak kan kok. Boy. Baik. Tengku. Ya, mun ban tak pantas. Mun kok pantas bener kan? Oke, Orang. coba. Nah. Coba ya. Babinin. Pak, kader. Babinin. Miring, maju aja. Babinin Dewi Bersih. Lalakean ke? Lalakean. Panjang Tak cocok. cocok no. Tak cocok mombi ban. Mombi engkau. Babini Bareng, na. Pak. Arya setel, babinin Dewi Bersih. Lalaki na. Kencing manis. Kancana asat. Jadi ya bener gara-gara melodi ya. Arya, mun kok setel. Wah. Bagaikan pinang dibelah dua. Oke. Si babini Dewi Persik. Persik. Hmm. Saya lalake ke? TBC. Abotok sekalian mati ya rawas. Ayo no, jalan no. Kado malek. Saya Ayo. ini tatangga na kamalengan. Maleng. Maleng yojak, Ah. martono aja lirpat. Mak jalin Mak jalin patah. Eja kencawi maleng. Ban. Yang pada maleng tak tuli jaga. Aduh, komat boleh lah. Pak. Pian tandi bakal. Sabung kula ge pujang kula nyari mbak kula nyara kalakuan, Cak. Hah? Nyara kalakuan. Ada nyari ambi ya na. Hari aku pingagi ya lajur ya. Apa? Nyari mbak. Oh, Ini kakak nemban kula, Mbak Intan. sia. Oke. Tandi bakal Sabung kula ge pujang. laki Sabung pujang kok, Cak. bermu na laki bula. Napa? Laki bula. Sia, tenang pian ngadok kenika. Napen nggak ada lek. Kikina ngadok. Siapa mak panyale colok naria. Sono napa? Kajat ngadok ongko. Tinawan, kaponakan aja mah kurang ajar. Berarti na sia. Tore, Cak, kula nyara kalakuan kok, Cak. Minta ke pak na lek. Nyara ki kalakuan kula, Cak. Pian bisa nyanyi. Insyaallah bisa, Cak. Jadi pian mun bisa nyanyi, nikah handayani puto puto napa? Puto artis. Jadi mun bodo pak napaan? Longjak pentang ya. Berapa? Gimana pamalari ya ya. Oh, ngangan aku bonsai kok. Bisa nyanyi pian. Ajari kula, Cak. Non? Ajari kadok. Ibu apa?